iphupho lapho ozithola khona uphupha umuntu omelaphi, is either lo muntu umbholofidi noma uyinyanga noma uyisangoma. Leyo nto la iyona. I-answer ithi yebo, kubalulekile ukuthi uphuphe umuntu osuke ewumuntu osebenza ngabantu ngokwesigaba leso asuke asebenza ngaso. Kodwa into lebaluleke kakhulu leli phupho lakho kufuna unake kuthi mangabe uphupha umbholofidi noma bemuphi, is either udumile noma akadumi, is either isigaba sakhe sikanjani, lokuthi uyileyo nto la iyona. Spiritual loyo mukhulu and unikeziwe amandla nemagunya okwenza leyo nto ayenza ngendlela yakhe. Nange lo muntu soyamphupha, lokufunakala ukuthi ukunake kakhulu ukuthi lo muntu bekenzani, bekwenzakalani ngalesikhathi umphupha lo muntu. Ngesikhathi umphupha lo muntu benixoxa naye noma ubumbona mhlambe eshumela noma ekhuluma nalabanye abantu kodwa angakhulumi lutho nawe, noma lo muntu bekakupha something, noma lo muntu bekakubeka izandla, bekakuthandazela noma khonto ebekayenza ethintana nesandla ngekuye, ayithinta lento le ayibhekisa kuphi kuwe. Yilezo zinto ke lezo edingakala ukuthi uyinake. Uyinaka ngendlelani? Kubaluleke ngani ukuthi lezi zinto lezo uyinaka? Mawuphupha lawo muntu loyo kudingakala ukuthi wena wazi ukuthi njengoba lento leyo uyiphupha isuke mhlambe ikhuluma simo sokuthi lowo muntu loyo kune instruction afuna ukukunikeza yona, noma lo muntu lona kunesibusiso afuna ukukunikeza sona. Lesi sibusiso kunekwenzeka ungasithola kuye noma ungasithola kumuntu ocishe afane naye, noma ke umuntu owenza into ecishe ifane nento yena ayenzayo, noma lo muntu ufuna kuzokwenzani, kuzokukhuza something through over the dream. Wona soyavuka ekseni uthi hey ngiphuphe umbholofidi zibanibani wasezweni elithize, mhlambe lo mbholofidi omphuphayo akasinawo kulelo lizwe ohlala kulo, noma mhlambe ke akasinawo wase-Afrika. Lo mbholofidi loyo uthunyelwe njengesithunywa ukuthi akazokukhulula. Uyakwazi kwesinye isikhathi ukukhululeka through over a dream, uphuphe umuntu ekuthandazela uvuke wena ekseni sokhululekile esimeni thize. Noma ke la lo muntu lona njengoba uphupha lo muntu lona angumbholofidi noma ke ayileyo nto avela lapha kulesibonakaliso sakho, uzotransfera igrace yaleyo nto. Uthola ukuthi wena unobizo lokuhamba ube umfundisi ngokuhamba kwesikhathi, kodwa manje sophupha umfundisi osovele akuyo irace ukuthi yena ungumfundisi, uwenza something, either uyathandazela noma wenza lokho akwenzako through over the dream. So transfer igrace yobufundisi kuwe, emva kwalapho sekuhamba isikhathi umoya wobufundisi so uyakungena kanjalo. Noma ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi wena uzombulelwa simo ngaloyo muntu loyo, ukuthi njengamanje ubhekane nesimo lesinje. Akusho phela ukuthi umuntu makayinyanga noma angumbholofidi noma ayisangoma noma ayini anemagunya nemandla ekulungisa izinto zabantu, ukuthi yena akadluli ezinzimeni ezilikhulu noma ke ekhathini ezilikhulu. Kwanaye phela ungumuntu uyafana nawe, naye kukhona izimo ayaye andlule kuzona, kodwa angeke size sifane nezakho. So wena suyambulelwa wena ukuthi
hayibo nangu lo muntu lona ukulesi simo lesi, lapho uwenzelwani ukuthi uvezele lapho uvezelwa ukuthi wena musize lo muntu noma ke umuthandazele noma ke ukhulume lawo magama longawakhuluma towards yena ukuze yena azobusiseka kwanaye uqobo lwakhe ukuze azondlula kuleso simo leso. Kwesinye ke isikhathi mawumbona ke lo muntu lona oyileyo nto leyo ethindana nesimo sabantu phezulu kusimo sephupho lakho, kwesinye isikhathi usuka lo muntu lona azokuthwasisa noma ke uvezele ukuthi nangu umuntu ozokufundisa izinto eziyimfihlakalo zemimoya. Uyaboniswa wena, angithi kudala abantu bebakade beboniswa ukuthi njengamanje wena su-ready manje suthenjiwe esigabeni semimoya ukuthi sungahamba uye kothwasa kuphi noma ke uyofunda something thize, baboniswe umuntu owekade azokwazi ukuthi ke akhulise leyo nto leyo lekhona lapha kuwe uze uye kumuntu eseyivele lento seyikhulile kuwe ukuze wena uzokhula egcineni kosuku. Then ke lesinye ke sigaba uthola ukuthi mawuboniswa loyo muntu loyo, uboniswa umfundisi noma uboniswa inyanga noma uboniswa umprofeti noma uboniswa noma uboniswa sangoma, uvezele ukuthi you have to follow loyo muntu loyo, kufuna umlandele uze mawumlandela kuzoba khona wena izinto oyifundayo kuye. Ngeke ke abantu abadala bahambe bayokuphuphisa ke labo bantu labo basuke sebenza lezo zinto lezo ingekho into abasuke bafuna ukuthi wena uyithathe serious uyilandele from bona, njengoba sebekuvezela kusuke khona into lokumele uyilandele.